Ya nongeye mbahaye ikaze nshuti bakunzi ba Emmanuel 250 kabisa nk'ibisanzwe ni Emmanuel kabisa muri studio mbamanutse cyane nzamutse kabisa hebana Kilimanjaro kugira ngo mbazanire amakuru agezweho kabisa muri aka kanya. Nuvango muri aka kanya amakuru mashya kabisa ageze ku karubanda ni umukino wa Rutsiro vs Rayon Sport. Ni umukino ukomeye cyane uzahuza ikipe ya Rutsiro na Rayon Sport bizakinira kuri stade Umuganda. Ni umukino ukomeye wishiraniro kabisa kuri aya makipe yombi Rutsiro ndetse na Rayon Sport. Turaje rero tubabwire update amakuru ashyushye cyane agezweho muri Rayon Sport na Rutsiro kugira ngo ubashe kumenya amakuru yihutirwa. Ku mukino wa Rutsiro FC vs Rayon Sport kugura itike rero itike bihagaze gute? Kugura itike bizaguhesha guhabwa ikinyobwa cyitwa Maritona kabisa ku buntu. Igikorwa cya iki ni ikinyobwa Maritona kabisa kuri ubu umufana wese uri kugura itike yo kuyu mukino uzahuza Rutsiro ndetse na Rayon Sport FC afite amahirwe yo kuzahabwa iki kinyobwa kidasembuye kabisa cya Maritona ku buntu kabisa. Maritona ni ikinyobwa gikozwe mu binyampeke n'ibindi bihingwa kabisa by'umwimerere kandi iraryoshye cyane ku buryo inyura buri wese unyurwa ibidasembuye kabisa. Umuntu wese ufata ku kantu kadasembuye Maritona kabisa ni ikinyobwa kizahabwa buri umwe wese waguze itike kwa uriya mukino wa Rutsiro na Rayon Sport ku buntu kabisa. Akarusho kandi iki kinyobwa iyo ikonje kabisa muri Nyakanga uyu mwaka nibwo Skol Brewer yagishyize hanze, gifite intero y'uburyohe bumara inyota. Gifite intero imara uburyohe kabisa iyo cyakonje noneho kikarushaho kuryoha. Ubusanzwe iki kinyobwa gifite cyangwa se kigura amafaranga 500 ariko umufana uzagura itike y'uyu mukino azahabwa iki kinyobwa kuri stade. Kuri ubu ikipe ya Rutsiro FC yamaze gushyira hanze ibiciro by'umunsi wa gatatu wa shampiyona cyangwa se wa gatanu wa shampiyona izakiramo kipe ya Rayon Sport. Kuri uyu wa gatandatu tariki 28 Nzeri 2024 nibwo ibiciro biri mu byiciro bibiri. Ibi biciro byo kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ndetse n'ibiciro byo ku munsi w'umukino nyirizina kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Ibiciro ni 2,000 n'ibihumbi 5 ndetse n'ibihumbi 10 muri VIP ku munsi w'umukino bizaba ari 3,000 ndetse n'ibihumbi 10 n'ibihumbi 20. Kugura itike rero kugira ngo uzinjire ku mukino wa Rayon Sport na Rutsiro ushobora gukanda akanyenyeri 939 ugashyiraho urwego kabisa ubundi ukigurira itike. Rutsiro FC izakira uyu mukino iri ku mwanya wa 2 n'amanota 7, dore ko ku mwanya wa mbere ari ikipe ya Police FC iyobowe kabisa ariyo iyoboye shampiyona. Rayon Sport ifite amanota agera muri 5 izaba ikina
uyu mukino nyuma yo gutsinda Gasogi United igitego 1-0 ku munsi wa kane wa shampiyona kuri stade Amahoro i Remera. Kugura itike y'umukino wa Rutsiro rero na Rayon Sport bizaguhesha iki kinyobwa cya Marito ku buntu. Numva ngo iki kinyobwa cya Marito kizahabwa buri muntu wese waguze itike yo kwinjira kwa uriya mukino wa Rutsiro na Rayon Sport. Ndagira ngo nawe wigurire itike kugira ngo sinywerwa kiriya kinyobwa kabisa, dore ko ari ikinyobwa cyiza cyane, ikinyobwa kidasembuye gifatwaho na buri wese. Gusa kuri ubu nakwibutsa ko Israel Mbonye niwe ambasaderi wa Marito cyangwa se brand ambassador w'iki kinyobwa cya Marito gikorwa na Skol kabisa. Nawe rero uri mukurikiye iyi video nakugira inama yo kugira ngo wigurire itike kugira ngo utazacikwa n'uyu mukino cyangwa se ugacikwa n'iki kinyobwa cya Marito, kugira ngo uzabashe nawe kwifatira ikinyobwa cyiza cyane kidasembuye kandi gifite byinshi gihindura ku buzima bwa muntu. Ni kuri stade Umuganda mu karere ka Rubavu niho uyu mukino w'ishiraniro, mukino kabisa kipe ya Rutsiro FC yo mu karere ka Rutsiro yakaniye cyane kuzatsinda abasore b'Inyanza b'ikipe ya Rayon Sport. Ntuzacikwe rero n'umukino wo ku munsi wa gatanu wa shampiyona, aho iyi kipe ya Rutsiro izaba yesuranamo na Rayon Sport. Nahawe rero kugira ngo nawe uzabashe kwinjirira muri stade Umuganda. Twongere guhura mu makuru acacambuwe cyane cyangwa se agezweho, sport update nk'ibisanzwe ni Emmanuel kuri Emmanuel 250. Ciao turi kumwe cyane.